hal apa yang abang pelajari sampai di Jakarta yang paling mengubah hidup lah? Sebenarnya saat ini hidup pun belum berubah. Belum Luar ya? Masih pondok. Karo mak mangalakado ay. Dito ngayala ko. Yung liho ni barang ila tinggal dito madal dito ay mo. Ito ani mo tinggal may bukya ko ngalahon ito. Tapi buat bertemu yo coba angkai apa sa kulit berlebihan mo yang korin mo. Ay hari le nomor ibu to harawa. Iya. Besi nari hai. Kau ni piop au do botet opung tara ni se do opung tah ya ola mar iko soni. Ile me ono beleg mana pun api uba sapu teh sanu sapu. Ijulak ku bad. Ipapidda masapu itu son. Eka ko berdibir lebih beli kan. Kupa ulen do buat bapak ile no puniku. Barang ile. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, Ayo Dalam TV. Oke. Jadi masa pare subang mulu isa na mangulu yang naso arung nasila yang arung naso bunga kita ngalupo lagi longan sa rumah na may pun ay nagdudulo ba hasta dia na mulu masalah mali kita halangan susunod kakabiluan para pagkasumara kong magpamiluan mahita sa mas kuya mahitindihon sa halang ng pitulong para yung hari ini matakot yung matanya yung tatang hatahom ang hindi di karahan sunod ka ang dali yan susahit siya ang pagsunod sa tangtang ang hatahom Kan. Ni matuto. Sa halang ni lamang may ng fungsyon kita ba. Mangidu asido kolong itu kami. Mangidu kami itu kami sa gitna. Mula tungarong peka hawala kay pagkaka. At pangajimam. Apa sarut na maamo marihiwan maamo na akapin ako akaw pong namin akas na marilulo ka aka na sarang na binanan ni unak bola kayo dumutang alay ka mga pasipag ito kami marihite ito hatay asanggiat na ang nakatulahat ng pamatang namun pikiran nak dilihat nak rezeki na ulit. Diha misal na pinoparmi mayon siyang gijang sa alani diha muna nagdito namin kasi gudang kesalahan namin ito muna alani magpangad sumamo niya na daw tiniko amin po mulut sungoni pangalak ka namin na dia punya orang dalam kami lumapan itu muna kesesaraan sunari para di habis pangaman ke sini mah Tuhan muna bapak namin ang inuman ng pungapit ba ang mari para di habis asimaru kamu asimaru ani las maru na nagdalo o pangangan nagdato ka namin alaya nung dubasada si sukunak ko di lamang ng diopong
adong donin na muel na tiyo. Iba tufaw puta na suruy. Nasuli ko to hamo rin pwede diya ro sa bukul na. Muali. Molo buhay matulungan matuhan pinagpalo. Asa di mo to hami manang nadido mual. Mual na uli kumi. Asli mama. Lian matutunan tuan namin sulit. Manang kuisip kita ho. Asa di mo to hami manang alani. Kasi meron kang mga takas di parang nako mga tanyoran sa kami nako makamur namin nako akamasarya di kami kasi meron kang muna ng kami mauli ati ma di pa sa ruhan namin saya di baju dan si baju ju tuhat tayo ma akan nauli di kami kaya hamo ma masahaton kami yang muna tutuhan ni asam diet terus dia kapin farm na 2 tahun nang dia kena dia. Jadi semua 5 upasa sama babae no tamo pungan dia bijak sa. Mau lihatin bos akan. Amin. Jojo, aku dulu mau bukan. Jadi Ngomong dokter dong. Memang nga silap ipadala namin yun. Biasa na rohan itu jabon. Terus dipasang apa misalnya alam. Alay alam na situasi ba. Mapangadyo mahamuna. 2 tahun minong ro sahit tu pertibion. Yang terban nami ro apero mahami ibagasan na perjolo mabawa pa rumah itu jabon dan dipasang apa mi hamu tak mo zero mahami bisa kedua kalion tong lupa hami alani merpangaju masalah muna irong doamong do sudia kaupung merpangaju muna wahama baeno nadaw jono dohami opung among inom jadi dia semarohamu nama jalon na pinatu panamion asi marohani Tuhan jalohamu mati Tuhan sudah kana sastani rohanami malum masahit ni anak mon masoba motoan berjaya masudia ka pelajaran ni ka pahopumon inadaw asarong di kemudian hari jana museli ama pasu-pasu matuhami korasi masalah saharamu na tuhami ina mula pehami sianon sahatami non tukor lupur ihutom mahami pasu-pasu malakanami sa na iba Panginoon nami tuhamong opung do tuamong so itu inong bias maramu na majaro na pinatupan namin yon iba sidohon nami tuhamuna Terima. Maka pasaulia dan pun dok apa nauli na dinggan kenapa kok masalah nak nasi do holong Tuhan ni do kita Pembalu masaitun. Pembalu masaitun siapa matakon nasi maruhan muna jaro hamu masih tak Anak kamu pangalan ini uniti. Enggak masih pangalan na siya walang panakutun na nato Kamu sih? Ngabe? Mama ita. Baca baru nggak? Nga. Anang dilihat sana. Ya. Betul sa. Nah, udah mana ada Cuma dua salawak jar. Lapor penon. Oh. Tidak saat ini. Besel.
Dangong bang buru. Ban maaw pimarahin nun. Asal jar ay ayo menempro. Igi jangan anu igi jangan mau ngomong. Seru pamilok. Ako bisa biara le. Wah, itu bisa aja. Yang berdiri nih. Ay ma na ipapulu na pasapato do seno ni mat tu. Seru. Ase ade. Caksnya mana? Terus pobeng. So guys, welcome back to Raja Salman channel. Semalam aku itu dapat pemberitahuan mulai tanggal 26 subscriber nggak boleh disembunyikan lagi. Ay man na isiro. Songon man eh. Kita mau songon. Jadi sebelumnya disembunyikan lah. Dia merisado tu dia laku kamu. Berkarya itu harus jujur. Kalau itu kami orang. Itu kami ya. Isa bisa jodoh nanti. Karya itu. Lama. Tama bang. Dia muna salang dong. Kung jangan saat natur. Salang dengan kalut matakas na peningan dilian namin sungon kasat kajian namin ko muna atong rumahami ang bertemu inasanggil dapo akan nasinta si tanami lumubi at kanarong panahin halani pun hoto ma pa takasora di hoto man ang nabuha nahuhilala pikir alay mangili ako sa nakorasyan salah ni kami masalu ya burang mo na nasalah dito pagbanyan namin ko alay ba na bayan ang kasi marami galohan mo ma hata kamyang ngayon nagbado kami sa amin nasalah ko yan na pasahaton namin do sa na punong karni o pumayron namin asa orasya mo kami sa loob naman ng lilia di marimana tumunima di babanan namin na hurang lagi harpa nga di mahamuli asa unang adong abatan na laho di paglayan namin alani sakalot ko yung loob po kasi maruhan ito kan marihita tanyan muna sa dapat sa malum na dong panahit na dong gadak ko ang saluhok nama pasi-pasi mo maturami pinupara muna daw man ang nadunok kasi maruhan muna sumuni mahata siyan kami so pasatagian mulutong kami mulok manang naadigan paano salahan namin perang pihamu mahami padahamu tapar kamu makaparmakahan perdosa dohami kan di jurom alayasi marami kami markite tanyang ini pun nami tapan nami doon nami asa ipasahat tanyang natuho Tuhan di mata asa marhiti-hiti dapat kapasi-pasi usan sumuni man ng Tuhan Jesus Kristus ramuti mahami Tuhan manang iya kay maringana sa luhod na hami asa totok kami Tuhan totong mangiwa po dami hodo nabuhay ang asodan namin dahil huro di wata namin nalubog gamit pa sa mga so nima dami ang nani o hataran o muli natin madituhan
Maman sabuk ko mo sa liban ni Burke. Ay, di na kinan. Di na kan. Di ba no? Ka buti ba nito kapo na. Waka alakoma. Sudah. Tudi rin. Jangan. Yung siya. Nagdiban namin. Opung talaga. Kung madiban ni di parang yan. Pun do buruki na. Dang, di ban nila opung ito to. Bagay ba kamu? Kamu. Luma, deban namin mo. Deban namin. Si Tiara makapastara yan sa ulian. Pasal itu dulu sudah bu. Una, pasaan mo siya deban Burke. Pamading. Tapi na ito. Tapi na ito. Boka dopa na. Ini nga ba tingin. Suni ng kaupungi. Ini. Number wartian sinasay adong. Say. Diban na. Uma. Diban na. Tuwa muna. Jaga mo pungin mo. Nagay kaupungi. Namaralo ang diban. Unang adong kaparmaraan. Ang yuba ay bosin si dapat juga ka lokal to dia ka mau pulang nim dulu si kok dong berbatang ko sa mati han ko ibon namin mo ulo toho kurang sikot na ulo ko dia nak ka serta dito dunia kagilangan nun may kung manipe ojo muna yan unang buhat kamu na lang ya sinar muna sa mata yang muna tuwa magkadihata pas muna dengan kapatid kita ay mula natin rin sa roham so araw po sero isang nga tayo so hindi na sikap din sa marorang kaya mati sa ngayon makbo sikap pala hindi mati pa daw dito sa ngapon ada oro yung mati mo mga kuda ko đây nào ini udah paling borok itu di mar sai ko na wala di naro bukan sama ini bang pandun betul kamu tamang sama Rahit lah bang sama tanya Hari di bawah namin ang rabang sa limang iyan. Bata kasi nalito ko. Sumudi siya sa namin. Tuhan. Sa paggugoy matamyang namin, kinalian manihan ang tasan. Dahil pa daw makaparmarahan. Mulutong adong kesalahan namin Tuhan, di ano pa nang marpangan ko. Kami manusia namin dohan. Po lang tuhur pasahaton namin sa bukit na. Akan namaksa itu pala. Unang niyan dipikiri po Tuhan nakapabahay na namin. Nawilidod di julong namin ang di julong. Po manlokpon kuparsangapon namin ang kupas namin. Alani parsangapihabi ko na paras namin Tuhan na parsangapihabi. Ang masala jalur namin isunin nakapabahay namin. Siguro sila nakuna. Alani mauli ating maligibata. Pergugo na sa tulusan ni. Patungan ni sila sa luna. Mauli ating maligotuhan. Martamnya kami kung ang mga sahan ni Jesus Kristus. Amen. kamu setiap hari ada video call tahu? Ada video call? Ini orang buruh sehari 2 tahun tukar do set ni si minum buruk dong bekari do waruk ko pupung kan mo
Ulo dah. Bolong Siap. marsak, Ya, saya lang makari rezeki. bolong sahit. Roh rezeki dia berlipat ganda dong satam di Malaysia. Lima panginan namin ito hamu-hamu nginong. Opung. Tabaho rezeki namin, martetiga kami. Nungani namin terus songopopun sa chay. Arong mamaya nang jaga-jaga ho din eh. Iring-iring maroma mo Malaysia. Namar kapag law, pero mo kapag terbang, namamuma. Ako special bilhin Ito kamu ham terus. Sekora. Kataho no diba opung kasi si. Kurasa salah mapungin mo. Ano po ko? dalam hati. Ay, yan man, sumahali haduan ni. Bapak. Jugal-jugal. Jadi dakam malah sudah hasil. Sudah hasil motor juli hai kuran na. Ano biasa ro pajang murang na bakuran. Jadi nanin mo. Ano tadi? Kurasa salah mapungin mo. Ya. Yaro ni piyo pung dulu dua usia buson ipak kita kulit nyoy bina marsahi piyo. Alang mati. Ipak kita kulit narai. Ito saro do ola do kapa. Ijo alay dum to de Ano, kuda Le? ngana. Le. Kamu? Itu mau. Hido tuam ka. Karo mak mangalakado ay. Hido ngay alakon. Yung lihon ni. Barang kita tinggal sudah tengah dia di rumah. Itu ani mo tinggal ngi bukya ko ngalahon ko te. Apa buat bertemu jo coba angkai apa rasa kulit berlebihan mau yang kotorin nemu. Ay hari le nomor ibu to harawa. Iya. Besi nari hai. Yaro ni piyo audo botet opung tara ni sedo opung tah ya ola mar iko soni. Ile me ono beleg manapun api uba sapu teh san sapu. Ijulak kubat. Ipapidde masapu itu son. Eka ko berdiri lebih beli ya. Kupa ulen do buat bapak ile no puniko. Berang ile. Pi. Pegang dulu Pak. Parah. Kurang salam mo ini. Ano kaya ni? Pri,